Ассалому алейкум дӯстони азиз. Умедвор ҳастам ки ҳама хубу тансиҳат ҳастед. Ин шабакаи Голос Мигранта мебошад ва ман Ҳабибулло Қурбонов бо шумо ҳастам. дӯстони азиз, имрӯз як мавзӯи хело хубро ба шумо пешкаш мекунем, яъне ки бисёр мавзӯи муҳим аст. Ба замин хотир аз кулли шумо пеш аз тамошои навор хоҳиш мекунам ки наворро ба ёру дӯстон падилитса кунед, то ин ки онҳо низ хабардор шаванд ва ин шанси хубро албатта ки истифода бубаранд. Ва пас аз як маслиҳати хуб мегузарем ба мавзӯъамон. диққат дӯстони азиз, нафарҳое ки ба ширкати даво занг мезанед ва мехоҳед ки аз онҳо дору бихаред, диққат кунед ки ба ҳамин ду рақам зангзадагӣ бошед. Ба дигар рақамҳо ман ҷавоб намегӯям. Аллакай чандин бор аст ки бачаҳо муроҷиат мекунанд ки онҳо бо кадом як дорухӯрӯши дигар гап заданд, он кас аз номи ширкати даво ба онҳо гап задааст. Ва билохир агар шумо фиреб хӯрдед, ман ҷавоб намегӯям, чунки ман онҳоро реклама, яъне тавсия накардам ва ман ҷавобгар ҳам нестам. Фақат ба ҳамин ду рақам занг занед. Чӣ мушкилие шавад ки албатта ман дар тавсияи худам ҷавоб мегӯям. Ман қариб 3-4 сол шуд бо шумо ҳастам, ҳеҷ ҷо нагурехтам ва намегурезам ва ин бародарҳо ҳам 2 сол шуд ҳамроҳи мо ҳастанд, ягон бор фиреб накарданд. Онҳое ки намедонанд ширкати даво чӣ ширкат аст, ширкатест ки бо фурӯхтани доруҳои гиёҳӣ миёни муҳоҷирон хело чандин сол шуд ва доруҳо барои баховат кардани мардонагӣ, барои иштиҳо овардан, барои риш баровардан, мӯи сар баровардан, барои дигар дардҳои меъдаву дарди устухону бисёри простатиту, барои ҳамин чизҳо доруҳо мефурӯшанд. беҳтарин аст. муҳоҷирон аз онҳо розӣ ҳастанд, то ҳол ягон мушкилӣ нашудааст ва диққат кунед ки танҳо ба ҳамин ду рақам занг занед. Ба дигар рақамҳо занг занед агар, ман ҷавоб намегӯям дӯстони азиз. хоб дӯстони азиз, чӣ хеле ки ҳамаи мо медонем то 15 сентябр, яъне ки мо озод ҳастем аз регистратсия кардан, аз баъзе ҳуҷҷатҳо. Чӣ хеле ки ҳар рӯз дар метроҳо ман худам мегардам, ягон полис регистратсия проверка намекунад, онҳо худашонам медонанд ин чизро қарори Путин аст. вале пас аз 15 сентябр тафтишҳо хело сахт мешавад. пулисҳо як шанси нав пайдо карданд. Чӣ хеле ки ҳаматон дар бисёри ҷоҳо тамошо кардед, дар бисёр шабакаҳои YouTube дидед ки мувофиқи қарори баъдинаи Путин аллакай пулисҳо ҳуқуқ пайдо кардагӣ ҳастанд ки шуморо ба идораи суд набурда, шуморо дар назар дорам нафарҳое ки ҳуҷҷатҳояшон нодуруст аст, ба идораи суд нобурда дар дохили ҳамун отдел полисия шуморо депорт кунанд. Агар ки ё ки намедонам 10 рӯз муҳлат метиҳанд, ё ин ки аз ҳамон ҷо рост ба спецприёмник. аз ҳамин хотир то 15 сентябр бояд ҳуҷҷатҳои ҳамаи мо дуруст қонунӣ бошад. ва як шанси хуб аст барои нафарҳое ки тӯли чанд сол ҳуҷҷат надоштанд, барои нафарҳое ки ҳатто паспорти шиносномаи тоҷикии загран надоранд. шитобед ба консулгари Тоҷикистон равед, он ҷо ба шумо паспорти хориҷӣ карда метиҳанд. пас аз гирифтани паспорти хориҷӣ, яъне ки загран паспорт, меравед ба ФМС. ҳоло депортатсия кардан маъна аст. ФМС шуморо депорт намекунад. аз он ҷо шумо дубликат мигратсионная карта мегиред ва меравед барои регистратсия кардан. ба ягон ҷо худро регистратсия мекунед. пас аз он шумо аллакай қонунӣ ҳастед дар Русия. фақат чӣ мемонад? Рафта патент кардан, агар шумо хоҳед ки дар Русия минбаъд озод кору фаъолият кунед. ва онҳоерам ки паспорти загран доранд, вале 1-2 сол аст ки дар Русия ҳастану ягон ҳуҷҷат надоранд, шумо ҳам ҳамин шансро доред. метавонед ки рафта дар ФМСи минтақавии худ, ҳамон ҷое ки зиндагӣ мекунед, он ҷое ки шумо мехоҳед ки баъдан онҷо регистратсия кунед, рафта муроҷиат мекунед ва ба шумо мигратсионная карта метиҳанд. гирифта рафта дар ҷои дилхоҳ барои худ регистратсия мекунед. намедонам через ягон шиносҳо бошад, чӣ хел бошад, ва пас аз он меравед патент месупоред. баъдан патенти шуморо метиҳанд. ман ин гапҳоро аз осмон нагуфта истодам. ин гапҳо гапҳои нав нестанд. аллакай чандин касо карданд, тасдиқ шудагӣ аст ин корҳо ва аз кулли бародарҳое ки дар ҳақиқат ё худи шумо ё ягон шиносҳои шумо агар ҳамин гуна кард, яъне ки хело буд ки на дар давраи карантина 1 сол зиёд буд ки беҳуҷҷат буд ва ҳамин шансро истифода кард, рафт мигратсионная карта гирифт, рафт регистратсия гирифт, рафт патент супорд, патенташро гирифт ва айни ҳол легални кор кардааст.
دوستای عزیز اگر شما هم خیلی نفرها باشید یا شناسای شما باشد در کامنتاریا بنویسید، چون که بعضی برادرها هستند که میگویند که این دروغ است. دوستی عزیز دروغ نیست. چندین نفرهای ما شناسهای ما کردند، چندین نفر که من میشناسم این کار شد و باز هست بعضی فیمیز هایی که شما و میخورد با یگان کارگر بی‌سوادش که میبیند میگوید ها تو دوره کرانتین گشتنگی، بعد کرانتین تو دیپورت میشوی با باید خانه اتون روی، ولی این خیلی نیست. شما میگوید که من بنابر سبب محکم بودن سرحدها جای کار افتاده هستم، من باید کار کنم. اگر هوی می بود من بر وقت میرفتم شده نمیبود گرانیتسا. همین خیلی به همین پریتنزیا شما هم این خودش قانونی است. یعنی کسی اگر از شما به حجت باشید در مراجعت کنید با شما باید میگراسیونی کارت بیتین و رفته رجیستراسیا کرده و باز رفته پاتنت سپرده لیگال نمیشوید. و پس از تمام شدن کرانتین پس از 15 سپتامبر با شما هیچ تهدید، هیچ خوف و خطر تهدید نمیکند و مثل پیشتر به تشویش بد نباشید، چون که در حقیقت با پلیس یک شانسی نو دادن. طول این قدر وقت که اونها دیپورت نکردن، کم کم یکم سون کار نکردن، خیلی سخت عصبی هستند، گرسنه هستند و اگر که شما رو دیپورت هم نکنند چون شانس دست خودی آنها است، شاید که جریمه های غیر قانونی، جریمه های لوی زیادتر از شما کنده میگیرن. از همین خاطر من هم نمیتونم در این طریق یوتیوب با شما با هم خیلی روی راست گپ زنم هر یک گپ رو، چون که هر یک گپ یوتیوب از سخرانید میشود. صدقه شان شویم. توجیکای بسیار چقان داریم که هر یک ما رو پریواد میکنن، ترجمه میکنن. از همین خاطر شما رو فهمیدید، یعنی که نفر خیلی هیچ چیز نخوردگی باشد سخت گرسنه میشود. از همین خاطر پس از 15 سپتامبر احوال کم ترک وزبین می شود. حجت های خود را اگر قانونی کنید با فایده خود شما است، می توانید آزاد بگردید. و می خواستم دوستای عزیز درباره سرحد روسیه کمتر گپ زنم که با یک چند کشورها گشوده می شود. از این شما سراسیمه شده و زود طریقی هر خیل پریلاژینیا و هر خیل سایت ها بلیت نخرید، چون که من یک چند پریلاژینی ها رو در آمده دیدم در آنجا بلیت فروختن آزاد است. مثلا نوشتگی شدگی از حرفای مای دقیقی پایان شده که بنابر سبب من همین کرانتین کرونا ویروس بسیاری دولت ها اگرانیچینی موندگی هستند. برای با آن دولت ها رفتن باید مخصوص حجت ها داشتگی باشید. شما با احتیاط باشید، будьте внимательны گفتگی اونجا ببینید که همین حجت ها رو شما دارید یا نه. اگر ما در تاجیکستان رو در نظر بگیریم، این یعنی که شما در اون روی خطی که طریق پاسپورت تشکیل کرده می شود در اون روی خط شما اگر نباشید، اون چپته هایی که شما میخرید در ایرپورت شما رو در سمالیات سوار نمیکنند. در وقتی رجیستراسیا میبینیم در فروختنش آزاد است در بعضی در مثلا اویاسیرس و در دیگر جای ها. از همین خاطر توصیه نمیتیم دوستان عزیز نخرید. حالا هم تاجیکستان رفتن طریق سپیسکا هست، پاسپورت رفته در آنجا روی خط کردن در کار و خیلی شماری طلبها و اون چیزها خیلی کم شدگی است. هر روز ریس هست از روسیه و تاجیکستان و خدا خواهد همه خواهشمندان میروند. پس از اون که دوستان عزیز پروازها منتظم میشوند، یعنی که فروش چیپته ها آزاد میشود، اون وقت شما میتوانید که با پریلاژین فلای اسکای در اومده از اونجا چیپته های خود را خریداری کنید بی تشویش. خودی من فقط از همونجا میخرم، چون که پریلاژین بردار تاجیک خودمون است. من این را قریب 1 سال شد که استفاده میبرم، یگون کمبودی ندارد. پلوسی کاولش در اون است که از همین کاری ما اگر در این برنامه یگون درهم فایده می رود، همین فایده اشون رو این برادرها وعده کرده هستند که یک قسمش رو خیر کرده می ایستند. یعنی که شما اگر از دیگر برنامه ها خیرداری میکنید، البته که صاحبان وای برنامه پول کار میکنند و آن پول رو در کجا صرف میکنند معلوم نیست، ولی برادرانی که فلای اسکای رو دارند یک قسمی درآمدشون رو خیر میکنن و برای خیر کردن اونها البته که شما دستی کمک دراز میکنید بگیم همین خیلی هم درست میگیرد. این بود دوستای عزیز درباره گرانیتسا ها، درباره حجت گذاری حتما رفته خود رو لیگالیزه کنید و درباره قرار پوتین که اکنون پلیس ها هم میتوانند که شما رو با اداره سود نبرده از همون اداره خودشون از ادل پلیسیا روز دیپورت کرده یا بس پیس پیرامنید برند یا که 10 روز وقت بیتیان که از روسیه بیرون شوی.
худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон бошад. то наворҳои оянда худро эҳтиёт кунед. хайр дӯстони азиз.